Pozdrav svima ljudi, s vama sve za sebe i danas ćemo snimati moju reakciju na Super Dragon Ball Hero, epizod 1 prvi, znači izašao juče prvi preview za prvu epizodu Dragon Ball Hero koji izlazi 1. jula ljudi, tako da ljudi, ono super, tako da ljudi, hajmo mi da počnemo sa mojom reakcijom. Znači imamo Super Saiyan Blue Goku, možete da ovo stopiram, moram, vidimo tu Super Saiyan Blue Goku, kako se ispaljuje Kamehameha i ispaljuje je i Goku, Zino Goku Super Saiyan 4 Kamehameha. I tu je kako se udaraju ta dva Kamehameha. Ovdje imamo planete koji su zaključani, to je mislim da to je ovaj present planet, ne znam. Ovdje imamo Future Trunksa, da, to vidimo Trunksa da u zatvorenka vrata i tu vidimo neki grad. Kineska slava. Da vidite ljudi ovog novog Saiyanca. Znači ja mislim da ovaj novi Saiyan će biti jači od bilo koga koji se bore protiv Goku i Vegete. Vidimo da ima ono da je kao ono kada je pobjegao zato i on da je on pocepao to. I tu vidimo da će taj novi Saiyan da se bori protiv Goku Super Saiyan 2 i Vegeta base formu. Tu oni dva idu i da se bori protiv tog novog Saiyanca. Tu imamo Trunks da se teleporta, teleporting se pojavio do Mai i vidimo kako udara ovaj Ki Blast. Imamo Super Saiyan 2 Gokua. Samo prođi ljudi. Imamo Super Saiyan 2 Gokua, nešto imamo oko njega, nešto imamo oko bijele oči. Imamo tu nešto oko njega kao. I tu imamo da se Vegeta bore protiv tih Ki Blastova od tog novog Saiyanca. I tu imamo na glavnog negativca, to je onaj Fu ljudi. Tu imamo novog Saiyanca, ljudi vidite kod taj novi Saiyanc ima ovaj ožiljak. Sad ne znam da li to Bardock, ali ja mislim da ne da je Bardock ni Broly. I tu imamo Vegito Super Saiyan Blue, znači bit će jako ljudi, mislim Super Saiyan. Tako ljudi, ako vam sviđa ljudi video, ostavite like i subscribe, pišite komentarima na šta još da reagujem. Mogu da reagujem na neke fan, onaj kao fanove što pravi kao neki kao anime, neku epizodu anime, ne znam ja kao to. Tako ljudi, ako vam sviđa video, ostavite subscribe, ostavite like i subscribe. I to je to ljudi, pišite u komentarima ljudi šta koju reakciju da snimam, mislim da se ćem gledati, pa za sljedećeg viđenja ljudi, pause.